Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, 25 wa malembe vaaki va le Khokho eBushbuckridge va rila hi mati. Ile va nga yi chelela yoho hi mfumo mara a yi humi mati. Mchini va teki 2.5 million mara sweswi umiyelile. Lo va nga mqacha la yo tshele mngodi a nga endlanga nchumu yo teki mali afamba. Mati ma kumeka ha ri ni tiphayiphi leta Gazankulu. So lexi nga fika xi disturba ku ri mathangi lama ya vanhu va le Khokho va nga ha koti ku kuma mati. Ku na muganga wun'wana lowu nga fika u va koho. Milangutisi Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Vaaki va muganga wa Khokho eBushbuckridge va ha xaniseka hi mati. Va ri va hetelele ku va ni mphakelo wa mati hi nkarhi wa khale ka mfumo wa matikoxikaya wa Gazankulu. Va ri ti-project to nghenisa mati leti veke kona eka mfumo lowuntshwa ti lo dya mali ntsena kambe mati do. Laha hi le mugangeni wa Khokho eBushbuckridge laha na kona va rilaka hi nkayivelo wa mphakelo wa mati. Vaaki va hlamusela leswaku eka malembe ndzhaku ku vile na mapfhumba ya ku ringana mune yo va nghenisela mati emakaya ya vona kambe na sweswi a va ma kumi. Sweswi va tsundzuka na mfumo wa khale ka matikoxikaya wa Gazankulu laha mati a ku ri khapakhapa. Va ri xiphiqo xa vona xi sungule ku tinyika matimba loko mfumo lowuntshwa wu suse tiphayiphi ta mati ta mfumo wa matikoxikaya. Since 2002 a ku na mati all the way ku mati ma kumeka ha ri ni tiphayiphi leta Gazankulu. Vona va dlaya tiphayiphi leta Gazankulu va faka leti va nga ti chela hikuva la ku dya timali hi titender ta vona ti nga hi vuyiseleki nchumu as a community hi laha swi nga vonaka kona hi nkarhi wolowo. Va ri endzhaku sweswo muganga wa Khokho wu sale wu omile laha ku nga sungula tiphurojekiti ta mati hi ku tlhandlametana leti nga tswalangiki mihandzu. Tiphayiphi leti ti nga nghenisiwa ku na leti ti nga nghenisiwa ka Gazankulu a hi ka Eastern Pipe ku fike khampani leya va ri Mvula Trust fika ku cheriwe mati emaphayiphi ku nga cheriwe ti-pipeline la majaritini fika va mnene hi laha ku nga cheriwe tiphayiphi ndyangu wun'wana na wun'wana la tikweni mara kambe vaakatiko va Khokho still sweswi a va na mati. Loko va nga ri na mati ku te ti-water tank Bushbuckridge na 38 ya tiwadi laha hi nga koteki ku u nga hanya u nga survive without 4 months without mati. Kusukela loko va hete ku chela tiphayiphi hi 2017 a ku se huma mati. Ti yo hundzuka mabulomu tiphayiphi a zange ti hi nyika mati. Ti yo hundzuka mabulomu ntsena hi kumanga mati ka tona. Se va ri yini xivangelo? U ta vutisa mani kwini hi ku loko u fonela emurhangeri wa wena murhangeri loyi nga ward council u lava ku vulavula na wena instead ku a ya eka community hall a hi vita hi ta kota ku raise swirilo swa hina kona a ta kota ku swi rhwala swi yisa ka municipality ku hi kote ku pfuneka as hi ri vaakatiko. Lowu ni nga fularhela kona i nkova wa Sabe River laha faneleke va hi pompela kona mati va hi nyike mati as a community ya Khokho. Nkova lowu mati ma permanent 24 hours ma le ku flowing ma ya eMozambique but community ya Khokho a ma endli 1 kilometer a va na mati vaakatiko va Khokho. Mchini lowu va hi byele swa ku worth va ma 2.5 million. Veni va faka lava lunghisa ni tower leyi sweswi va nga hembelisa swona nga swi voneki ku vhela ni munhu ka khurume exipolotiki xa yena u nge ngheni ndzeni u lava ku handzahandza yi 1 by 1. Mchini lowu va teki 2.5 million mara sweswi u miyelile swa ku endleke yini a hi na information. Se hi byeleni hi michini lowu nga ndliwa lani ku ri wu ndliwe rini naswona a wu fanele wu pfuna hi ndlela yihi? Mchini lowu mu vonaka lowu va wu chele last year kumbe last year lowu ni nga endli xihoxo va hi byele ku coste 2.5 million but a community ya Khokho still a yi le ku pfunekeni hi mati laha hi nga tiveki swa ku fanele hi ya rila kwini ku ze hi kote ku veni hi kume mati as a community ya Khokho. Hi na nkova hi ku enela mu vonaka ngo lowu nga Sabe River but still a hi na mati a hi swi tivi swa ku fanele hi feyisa mani loyi a nga ta hi pfuna hi mhaka mati ku maphayiphi ma byariwile ndyangu wun'wana na wun'wana la Khokho. A mi nga mi hlamusela hi ku phayiphi leyi durha michini lowu wu durha mali muni se why u nga ri ku tirheni? Xivangelo u tirha 2-3 days va ku mchini wu vonakile 2-3 days all the time so hi le ku xanisekeni hi ri vaakatiko a hi swi tivi swa ku fanele hi khoma yini hi hlanganisa na yini ku ze hi kote ku pfuneka hi kume mati hi ku mati i vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana. Hi le ku xanisekeni ngopfu hi mhaka ya mati eka ndhawu leyi tshamaka ka yona kumbe ni kokwala mugangeni wa hikokwala Khokho mati ma le ku hi hlupheni hi kuma mati sometimes nje hi sweswi va ha ku hi chelela sweswi maritilweni a va gcine ku hi chelela hi November se kusuka kokwala ni fanele hi hanya hi mati ya ku va hi xava
hi xava mukorotwana wun'we lowu va hi byelaka vo ma 80 rand 100 rand hi kote ku hanya hi hlantswa hi tirhisa switirhisiwa swa la kaya ku ya hi madyelo ya ku va hi xava se hi ya hi kumana ni ku va hi hlangavetana ni xiyimo xa ku hi va hi tikeliwa hi ku mali hi va hi nga ri na yona nkarhi hinkwawo. Se loko mi ku va mi chelela mi ma kuma njhani? Hi veka mikorotwana laha ndleleni se va hi chelela hi timovha letiya to tisa mati? Malori lawa ya ka masipala mara swi teka nkarhi wo tanihi kwini? Sweswi va hi chelele sweswi swa ku ri March ni ngo ka ni nga ha tivi madate swa ku ri tingaka na va hetelele ku hi chelela hi November. Okay, se loko mati ma nga ri kona va nga mi nyiki mi endlisa ku yini? Ho xava kumbe hi ya enkoveni hi ya ka kona. Se ku hlantswa kona ke? Hi hlantswa kwale enkoveni. A hlupheka loko hi ya eku hlantsweni hi fanele hi pfuka ka ha ri mixo hi yehla hi ya kwale enkoveni hi ya hlantswa kona. A hi ndhawu ya la kusuhana nkovo wa hi a wu la kusuhana wu le savele kun'wana futhi hala futhi esaringweni la ku nga na ni tingwenya. Hi fanele hi hlantswa hi ri karhi hi chava. Hi leyi va nga hi chelela yoho hi mfumo mara a yi humi mati kusukela va hi chelela a hi se tshama ku hume mati masiku maviri. Ni ngo ka ni nga ha tivi malembe ya ko swa ku hetelele ku kume mati ka nkarhi lowuya ni ka ni nga ha tivi swa ku ni ta ku i lembe mani a ndza ha swi tivi. Se phayiphi leyi nga kona laha kaya ma tsundzeka ku yi nghenerile? Leyi nga koho leyi se yi ni malembe yi na yo 5 years. Ku tshame ku huma mati? A ma zanga ma huma la ka mina a ma zanga a ma humanga ni katsongo. Mara loko va yi nghenisa a mi titwa njhani? A hi tsakile hi tibyela swa ku mati ma ta huma. Se sweswi mi yi langutisisa ku sweswi masiku hinkwawo mi titwa njhani? Hi twise ku vava hi ku a ni ri phayiphi yi fanele loko yi va yi vekiwile yi tlhela yi va yi huma ni mati mara loko yo va yo yima yi endla xithombe swi hi twise ku vava ngopfu hi ku ka tin'wani tindhawu leti va nga na maphayiphi ku tlhela ku huma ni mati futhi. Xiyimo xa mati swa vava swinene kusukela hi fakeriwe maphayiphi na tshemba o kangala ku swi veka kahle sesi 10 years hi ko hi nga kumi mati mara maphayiphi ma ku hi muti ni muti ku ni maphayiphi mara ku sunguleni ka ku ma ha ku fakiwa mukhansela ya ri kona a swi yantswa ku a hi hlanganisa ma huma hala kun'wana ma nga humi mara sweswi ku ya kusukela lweyi hi nga na ye mukhanselara na ku lava ku tihlanganisa na yena a nga swi lavi va tile valungu kumbe va ka sikhukuza ku va hi borhela ku ni borhana la a ma huma mati ma pfariwile na wa ka ha na nchumu ni switsonga swa ha ri kona se a ha tivi leswaku ti hanyisa kwini ku vutomi i mati xa ku sungula i mati hi hlamba hi woho hi sweka hi woho mara ku na lexi hi nga ta xi endla sweswi swi ni ngete tani mehe ni nga na 77 years a bara ni nge he ri koti ku chovha mati hi xituruturu xin'we xi nga ni karharisa se hi xexi hi rilaka hi xona aka mfumo kumbe ni le ka masipala swa ku kota ku pfuniwa hi n'wina tanihi vahaxi va hina mi hi fambisela mahungu ka masipala. Ma hi hlupha mati ma hi xanisa ngopfu a ku na mati. Se mi endlisa ku yini? Hi ta endlisa ku yini a ku hina wu tivi na swo u ti hluphekela njhe a ku na xi endlaka se kumbe loko hi vona n'weri kumbe hi nga koti ku pfuneka. Se yo sweka mi endlisa ku yini? Ko ku hamba hi cangara no laya munya ma huma hi za hi sweka hi wo hi phuza wo mara a ma ha humi na wa ma ha ri kona. Ha hlupheka hi mati se na hi hlupheka va hi fakelela ya ku dzunga sweswi a hi na wa makoho wola ya mati ya mati manene na wa a hi makumi loko ma tshika ma huma kolomu ma humaka koko ku ku teka ni bara na hi ri swikoxana ku ya u ya ma teka kule na swa u ma kumila kusuhana se hi ta ku yini ko ku qhuva vutomi ya phambili se hi kombela ko ku va loko swi koteka hi lunghiseliwa timhaka ta mati. Loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa matshalatshala ya vaaki yo lwisana ni xiphiqo lexi. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi vaaki va ri switshembiso swa mfumo swa lembe ni lembe ku va ku va mamisa tintiho. Community ya Ward 23 eKhokho eBushbuckridge hi tsalile etipapila eku va nyika as a Bushbuckridge municipality ku hi na xirilo xa mati
va na toho hinkwako ni le ka cocta inelsprat ti koho ni le ka va public protector hi yisile hi kombisa ku a hi vi na munhu just hi lave vukorhokeri as a service delivery leyi faneleke hi yi kuma etikweni ra hina ra Bushbuckridge ra Coco wa 23 hambi ku to ya malembe ndzhaku ku yiwile ndzhaku ka 10 years ku yiwile kuma swa ku swo ti fanela na nota futhi ne mrhangeni wa hina loyi nga hlawuriwa sweswi na ku tihlanganisa na nga la ku tihlanganisa na hina hambi u lavo hi buka nje se hi lexi hi rilaka hi xona hi lava ku pfuniwa hi n'we va mfumo leswaku kota ku kuma mati a mati evutomi hi malembe hi rila hi mati ene hi pfalile tindlela ene ti affect community van'wani va hi zonda mara hi timhaka ta ku va lava ku emadorobeni ku a va na mati leswaku swirho leswa hi a swi fani mende lavi mati mun'wana lava ku edorobeni mara se hi jika hi zondana loko se hi pfale tindlela okay hi vitaneliwile maphoyisa mata hi va hlamusela se ku vitaniwa etilidara ta masipala so hi hlanganile boardroom police station ni MMC Sambo na vo Mkwena na vo Makhavu hinkwavo va helelile va hi promise swa ku va ta hi endlela hi nge heli 6 months va nga hi endlelanga plan ya mati okay 6 months yi helile so va ku ni project leyi nga ta khipa emchini lowu wu ya laha handle a wu costa swin'wana swa ma 2.5 swo leswiya mara lo va nga mi qacha la iyo tele mngodi a nga endlanga nchumu yo teki mali afamba se me ndi fonela Mkwena nduke Mkwena a ku endlekanga nchumu la ku endleka yini Mkwena a ku lwa ifambile a nga mi tivi swa ku i kwini i teke mali leyi nga tirha yona se ndi ku balance ya Coco because mali ya Coco yeleyo yi kwini balance ya Coco aka hi ta faka mun'wanyana a ta hetisa ntirho ni namhlanje loyi a nga kona so loko ndi swi landzelelisa ndi va fonela ku ya hume rito ra ku ndi ta fanda ha ri ntsongo tshiketi i swihi swa lavakulu swihi swa lavakulu mati kumbe njhani ma ndi swi tivi va ku swi lava ndi tsali ma-CV ndi lave ntirho swi ngo mati ni ta ma kuma hi loko ndi tirha na swi ngo va lava swa ndi xave mati so loko ku hela swoleswo nda fona futhi again hi ya endle strike xin'wanyana hi vuyela kwini leyi hi ku kahlekahle mati ma kwini va ka n'we mo jaha yimelani i budget ya masipala se ni hlamala leswaku mali la a va hi nyike yo budget ya koho ya ku va qachi munhu luwa wa ku a nga hetanga ni ku heta i ye kwini ni namhlanje loyi a hi na mati eCoco michini wu timile sweswi a ku ri rini loko va mi tshembisa ku ri loko va mi hoxela michini lowu mati ma ta huma after 6 months yi last year a nda ha tivi enyanga swa ku ri rini after a strike lexi xi nga endleka la Coco se mati lama a va fane va mi ndlela plani a ma fane ma huma la Saviriwa yes okay he plani leyi hi na 2 ya tiplan leti a fanele hi kuma mati hi tona i hoxani a fanele hi nyiki mati mati mo ndlula kwini eCoco ma ya ekule mati ya le hoxani a hi ma kumi loko hi thepara ephayiphi liya leyikulu swa mati a ma ngheni Coco va hi vitanele maphoyisa swa va hi caca ka phayiphi laha kasi a fanele hi nga ma kumi mati a hoxani na se leya la Coco a hi yali i mati ya ku hlambelani timpfuvu loko mpfuvu yi swi lava yo ti rhuma kwala matini ni tindlopfu to sima hinkwaswo swo endleka okay ya pfumela swa va hi nikiwo va hi hlamusela wona mara va hi tisele nghwende ya michini la xo duma 3 days xi file a ku na mati sweswi eCoco mara kusukela loko michini lowu wu fikini sweswi mi nge wu duma 2-3 days wu ze wu kota ku fikisa mati leyi a wu zangi wu kotile a hi ku kota swa ku thanki ra tale ndzhaku ka vhiki swi ngo michini lowu wu fila wu na matimba why va nga hi xaveli michini lowukulu va hi endlele reservoir hi hale njhe hi leswi va nga hi tshembisa swona swa ku va ta hi fakele reservoir ka site leri va ta hi fakela ni michini wun'wanyana wa nyuwani lowu nga ta hlantswi mati laha handle laha va te reservoir la leyi yi ta suka yi ta la yi hlantswi mati va hi fakela ni pump ya ku yi phusha yini mati lama nghena mara swi endlekanga hinkwaswo a hi la ku kombela ka masipala wa hina swa ku a va ni ku hi twela evusiwana swa ku a hi lunghisela mati xilo xikulu ku va hi kuma mati vutomi byi ya emahlweni byi famba kahle hikuva hi va hi ri ni mati
se xikombelo xa hi ka masipala hi kombela ku masipala wa hina a hi pfuni hikuva a hi zama hikuva hi kuma emati. Ku navela ka hina as vaakatiko va Bushbuckridge kumbe South Africa hi kombela ku emati a ma ye eka vaakatiko tanihiloko va kokeliwa exibalo xa ku vovaka lexibalo eSouth Africa. Kombela ndyangu wun'wana na wun'wana a wu ve na mati ku yimi tivatirikani leti ti tirhaka hikuva tivatirikani leti ti kombi nga ku i ta vanhu lava va nga le henhla eka mfumo va palaka mati va hi xanisaka hi swona. Tiphayiphi leti hi hlakito ta le kugqini ta 2017 a ma zanga ma humile mati kaya, ta ha ri koni sweswi a ma zanga ma humile. So exikombelo xa hi ka tilidara ta la South Africa kumbe ka president la nga kona loko o swi twa is fine swi la swi fika ka hina hi kombela swa ku a hi lunghisela swirilo swa hina because ya vota hi ku hi votela i freedom mara ka ha ri freedom leyi. Loko hi vuya emavhengeleni masipala wu ri vaaki va ni xiave eka xiphiqo lexi. Ma langutisengula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka xiphiqo xa mati emugangeni wa Khokho eBushbuckridge xa kwalomu ka 25 wa malembe xi nga se ololoxiwa. Hayi ku ri vaakatiko va le Khokho a va na mati. Vaakatiko va Khokho va na wo mati swi nga endleka ku nga ri hinkwavo kumbe miganga hinkwayo leyi nga ri na mati. Khokho yi na mati ende munhu loko a vula ku na mali ya ku tala leyi nga tirhisiwa laha Khokho ku vanhu va le Khokho va kota ku kuma mati. Tindhawu leti kumbe miganga leyi kalaka yi nga ri na mati ndi tiva ku na va kuma mati ka borehole na mavatirikani leswi mi nga vula swona. Lexi xi endlaka ku sweswi va nga ma kumi mati hi mhaka ya ku na borehole leyi nga onaka. Ka van'wani vaaki lava hi nga vulavula na vona va kombisa ku ri tiphayiphi ti nghene hi 2017 to hetisela hi mhaka ku ve na tiproject to tala mara kusukela hi 2017 yaleyo tipompi teto a ti tshama ti huma mati na siku na rin'we swi ta njhani? Muhaxi Khokho i nkateko ku hi mhaka ya ku ndi tirhe nkarhi wa ku leha a Khokho hakanene va tisile hi va chelele reticulation i 2017 kwalani i fika i connectiwa ka hi na package plant ku ri vanhu va le Khokho leswi hi swi vitanaka ti-source va kuma mati ya ku vuya Hoxani water treatment works ivi va kuma mati ya ku vuya Khokho package plant ivi va kuma mati ya ku vuya ka borehole. So ku na Khokho package plant leyi i nga cheliwa malembe ndzhaku like swi nga endleka maybe vo 25 or 30 years ago hi Mvula Trust. So loko va yi chela a yi langute vanhu nhlayo wa vanhu vo karhi. So mama yi vona Khokho yikulu i fike yi ndlandlamuka va karhi va miganga yi karhi yi tala Muhaxi. So lexi nga endleka loko yi endliwa project leyi ya 2017 hi fike hi va connectela ka Khokho package plant. Khombo ra Khokho package plant hi mhaka ya ku vaakatiko va fike va connecta ka pipe leyi tekaka mati kusuka nkoveni ku ma yisa for purification a va phuza mati lama kalaka ma nga basisiwanga. So va fike va connecta ka yona ene loko munhu a connecta leswi hi swi vitanaka unauthorized vanhu va swi tiva ngopfu hi illegal. Loko a fika a connecta un'wana na un'wana u ta connecta hi 50 un'wana a connecta hi 100 ka pipe ya 110. So u kuma ku a ka ha ri na ku lawuleka ka ku phakela mati ka vaakatiko un'wana loyi a nga connecta hi pipe leyikulu u kota ku kuma mati hi vunyingi. So hi leswi swi nga fika swi endla ku maphayiphi laya ya 2017 ma nga koti ku kuma mati. Okay. Mara loko hi vulavula hi 2017 ku fika sweswi i nkarhi wo leha ngopfu ku ri na siku na rin'we mati ma nga humi pompini na tshemba ku ri ka tilayini leti ti nga ndliwa xo karhi a xi fanele xi ndliwini hi malembe ya lamo tala ku ri mati ma fika mugangeni luwa i ntiyiso Muhaxi lexi yi nga endla xona 2023 ku ya 2022-2023 hi fike hi chela pipe kusuka package plant ku ya le is a 2 to 3 kilometers ku ya le ka purification ku ri vanhu lava va nga connecta hinkwavo laya ka pipe leyi yi tekaka mati ma kalaka ma nga basanga va nga ha koti ku kuma mati ma suka le
ma nga se basisiwa maya le purification. Na van'wana question ya vona i ku mati yo huma hoxani ya hindza hikwalaho maya ka miganga yin'wana ende va lava ku twisisa ku ri ma va hindza njhani va ri xikarhi. I ntiyiso va tiyisile maxi loko mi ri hala Khokho ku na mathangi ya 3 manharhu, ku na mambirhi lama rin'wana ri kuma mati from the package plant, ku na thangi rin'wana loko mi famba u nga ku mi ya Ronald C. Hi ro thangi la ku nga na thangi ra package plant ku na xithangana lexin'wana lexintsongo hi xo lexi kumaka mati ya le hoxani na thangi leri mi ri vonaka mi ya Ronald C. So lexi nga fika xi disturba ku ri mathangi lama ya vanhu va le Khokho va nga ha koti ku kuma mati, ku na muganga wun'wana lowu nga fika u va koho hi ku vitanaka traffic college. Vanhu lavaya va fike va tshama masipala a nga va planelanga, va fika va connecta ka pipe leriya ra risaka mati a Khanimo roro leri va vulaka ku hi ra le hoxani, ene thangi leri ndi vulaka ro a ri fana ri kuma mati ka line yoyo leyi vanhu va hala traffic college va nga fika va connect. So swi fika swi endla ku problem kumbe nkinga leyi a hi hlangana na yona i va iya mahlweni. 2026 2027 ku na plan ya ku upgrade package plant ya Khokho. Ndi hlamuserile ku loko hi endla a hi endlela nhlayo ya vanhu lavatsongo, hi na plan ya ku hi ndlandlamuxa ku ri kota ku kula kota ku supply mati ya vanhu va le Khokho, and i dedicated to Khokho only. Ku loko hi ta va hi endlile so project yoyo muhaxi, mavonelo ya mina vanhu va le Khokho va nga ka va nga pfumali mati. Va nga yimeli 2026 2027 because ni hlamuserile ku na borehole, ku na ti-water tanker hakanene ku ya hi leswi ya va ku it might not i nga ka yi nga endli mehluko wa ku fika kwini, mara hi swintsongo leswi hi kotaka ku va hi ta va hi karhi hi va pfuna hi swona muhaxi. Va nga yimeli yoyo leyo na borehole loko yi lunga i ta va yi karhi ti pfunana na package plant. Se mfumo lowu matirhelo ya wona mi voni nga ku ta pfuka ku ve na ku cinca? Tatwa hi rhambi ku tshoveka hi vuli ku swi ta va kona kumbe swi nge vi kona, me ni vona ku nga ri na ku pfuneka hi ku hi na 30 years eka democracy, mara eka mfumo wa apartheid ka ha ri na mfumo va ntsan'wisa HW ntsan'wisa moya a wu hetlele ku rhula a hi pfuneka hi mati. Ndi ze ndi rhurha me enkomazi ni ta ya ka la Bushbuckridge 1983 hi ti 24 ta March a ndi khohlwi a ku ri na mati tiko leri, ku ri na ti-pipeline hi nwe mati kahle, but sweswi ku na ku fika va sayinyovha ku ve sayinyovha hi ndlela yaleyo swi vonaka. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.